Reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza no kubona ibyiza byose mwifuza. Tuje kuganira ku magambo ya Tshisekedi yigeze gutangaza, yagiye atangaza mu bihe bitandukanye, cyane cyane ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamariza kongera kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho yagiye atangaza ko ashobora kugaba intambara ku Rwanda, ndetse ari gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza. Yavuze ko rwose igisirikare cye cyiteguye, ko kiri kandi gifite n'ibikoresho cyarasa mu Rwanda kibereye mu mujyi wa Goma. Iki gihe rero yari ari gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza, aho yavuze ko azasaba inteko ishinga amategeko ikamuha uburenganzira nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ry'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubundi akagaba ibitero ku Rwanda. Gusa yavuze ko icyo abanyekongo basabwa ari ukongera kumutora, kongera akaba umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo tayari agabe intambara cyangwa se yongereye atere igihugu cy'u Rwanda akoresheje igisirikare cye ngo cy'inararibonye. Uyu munsi turi kwibaza, ese Tshisekedi wananiwe gutsinda M23 akifashisha ibihugu mpuzamahanga, akifashisha abacancuro, akifashisha abasirikare b'u Burundi, akifashisha ibikoresho bigezweho, indege zigezweho za Sukhoi 25 n'izindi z'ubundi bwoko, akifashisha ibifaro, ariko bikanga ntabashe gutsinda umutwe wa M23. Mu by'ukuri uyu yabasha gutsinda n'ubundi igihugu cy'u Rwanda mu gihe yaba bikinishije akagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda? U Rwanda rwabyitwaramo biti? Ariko ubundi na yahe mateka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifitanye n'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu bijyanye n'ibisirikare? Tshisekedi yaba ari gukora ubwiyahuzi cyangwa yaba ashaka gukora ubwiyahuzi? Ibi byose rero nibyo tugiye kuba turebera hamwe, ndetse tutange n'ingero z'uburyo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiye gitsindwa mu bihe bitandukanye, kandi cyari gifite ibikoresho bigezweho by'intambara, ariko cyagiye gitsindwa mu bihe bitandukanye. Ikaze rero mu gihe cyo kwiyamamaza kwa perezida nyine w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, kugira ngo yongere kuyobora manda ya kabiri y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, yagiye yumvikana kenshi ashinja u Rwanda kuba n'ubundi rushyigikira ndetse rugafasha umutwe wa M23, ndetse yanavuze ko rwose niyongera gutorwa nta gushidikanya M23 kongera ikagaba ibitero, ndetse bakigarura kandi undi mudugudu umwe wo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa isasu rikongera kuvuga, nta gushidikanya azahita ashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, kubera ko agishinja kuba gikorana ndetse kigafasha umutwe wa M23, nubwo u Rwanda rutahwemye kubihakana. Yavuze ko rero n'ubundi u Rwanda azashozaho intambara, ndetse ko yiteguye rwose, ndetse igisirikare cye kikaba cyiteguye, kandi ko kizarasa kibereye mu mujyi wa Goma. Usibye kuba yaribasiye igihugu cy'u Rwanda muri rusange, yanibasiye n'umukuru w'igihugu cyarwo, Perezida Paul Kagame, aho yanamugereranyije na Hitler, Umudage wishe n'ubundi cyangwa se wagize uruhare runini mu gutegura jenoside yakorewe Abayahudi. Ku itariki 18 Ukuboza cyangwa se ukwezi kwa 12, ni ukuvuga ukwezi turimo, Tshisekedi n'ubundi yarongeye avuga ko niyongera gutorwa azasaba inteko ishinga amategeko ikamwemera cyangwa se ikamuha uburenganzira bwo gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Gusa abasesenguzi batandukanye mu bya politiki, cyane cyane ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye birimo na The Great Lakes Eye, byatangaje ko rwose mu gihe Tshisekedi yakinisha gutera igihugu cy'u Rwanda, yaba akoze icyo bise kwiyahura, yaba yiyahuye muri make. Ibyo rero Tshisekedi n'ubundi yagiye atangaza mu bihe bitandukanye by'uko ashaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ari bishya, kubera ko n'ubundi kuva guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangira gukorana no gushyigikira imitwe yitwara gisirikare irimo na FDLR, yashinzwe ahanini n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bagiye bagerageza kenshi gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko bikananirana. Tshisekedi cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi yagiye ishotora igihugu cy'u Rwanda inshuro nyinshi zigiye zitandukanye, kubera ko n'ubundi hari amasasu yagiye agwa ku butaka bw'u Rwanda aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye anangiza byinshi. Usibye kuba hari amasasu n'ubundi yagiye agwa ku butaka bw'u Rwanda aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari n'indege cyane cyane zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 nazo zagiye ziza mu kirere cy'u Rwanda, ndetse
hari n'imwe yigeze kuraswa n'igisirikare cy'u Rwanda ariko iragenderwa n'ubundi muri Goma. Hari abasirikare b'u Rwanda rwavuze ko nyine batwawe cyangwa se bashimutswe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo basirikare ngo bari ku burinzi, nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye igaragaza ko ngo ari abasirikare ba RDF cyangwa se b'igisirikare cy'u Rwanda bagiye bajya gushyigikira umutwe wa M23. Ibi byose rero byagiye bigaragazwa n'u Rwanda ko ari ubushotoranyi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gihugu cy'u Rwanda. Bamwe rero mu basesenguzi bagiye bagaragaza ko kuba Tshisekedi n'ubundi yaragiye yumvikanisha imvugo nka ziriya cyane cyane z'urwango, benshi batatinye kuvuga ko ari iz'urwango ku gihugu cy'u Rwanda, anagaragaza ko azakora ibishoboka byose agatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ari amayeri yo kugira ngo yongere yigarurire imitima y'abakongomani n'ubundi, kubera ko ngo ari byinshi yasezeranyije abakongomani ubwo yiyamamazaga manda ye ya mbere ariko atigeze akoraho na kimwe. Benshi rero bakagaragaza ko rwose ngo ari impamvu zo kugira ngo azongera atorwe nk'umukuru w'igihugu, ariyo mpamvu yagiye yibasira u Rwanda mu bihe bitandukanye. Tshisekedi ubwo yatangazaga umugambi wo gutangiza ibitero ku Rwanda, n'ubundi perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'abandi bayobozi bo muri Afurika n'Uburayi bari bahugiye mu gutangiza uruganda rukora inkingo za BioNTech i Kigali, ruzakora ku mugabane wa Afurika, ruri gukora inkingo kugira ngo umugabane wa Afurika ukomeze n'ubundi gutera imbere mu bijyanye n'ubuvuzi. Yabitangaje kandi mu gihe n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiye gishinjwa byinshi cyane, birimo imyitwarire mibi, kutagira morale, ndetse ko cyamunzwe na ruswa nk'uko byagiye bitangazwa, ndetse cyagiye kinangwa ku kuba gikora bitari ibya kinyamwuga. Iyi miterere isanzwe rero n'ubundi ibi nibyo bituma n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitagira cyangwa se kidafatika cyangwa kibashe gukora rwose mu buryo bushimishije. Ibi rero ni ibintu byagiye bitangazwa n'abasesenguzi benshi mu bya politiki, cyane cyane ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande rero bagiye bagaragaza ko rwose ingabo z'u Rwanda RDF n'ubundi zo zagiye zinishimirwa n'umuryango mpuzamahanga, ni kubera ko zagiye zijya mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye, dore ko zagiye zinitabazwa nyine n'uyu muryango w'abibumbye. Abasesenguzi benshi rero bagiye bagaragaza ko nubwo Tshisekedi n'ubundi yirataga ko afite intwaro zishobora kurasa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se zishobora kurasa Kigali yibereye i Goma, abasesenguzi benshi bagaragaza ko kugira intwaro nyinshi ndetse no kugira abasirikare benshi b'ibikoresho bifatika ntacyo bivuze mu gihe igisirikare ubwacyo cyo kitumva impamvu ndetse kidafite morale mu rugamba. Bakasa ari nk'aho bagaragaza ko morale ari iya mbere cyane cyane mu bijyanye n'intambara. Aba rero basesenguzi bagiye batanga ingero ko nko mu 1979 Idi Amin Dada wategekaga Uganda yavuze ko azatera igihugu cya Tanzania ndetse akeguza Perezida Julius Kambarage Nyerere. Abasirikare rero ba Idi Amin Dada cyangwa se igisirikare cya Idi Amin Dada cya Uganda cy'icyo gihe cyari gifite ibikoresho bigezweho birimo IG jet, cyari gifite indege, cyari gifite ibikoresho bya gisirikare, cyari gifite imbunda ziremereye, cyari gifite n'ubundi n'ibifaru by'intambara cyakoreshaga mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi kizarwanye, ndetse n'indege bazarwanye igisirikare cy'igihugu cya Tanzania. Gusa nanone twakubwira ko kubera igisirikare cya Tanzania cy'icyo gihe cyari gifite morale, gifite ubumwe ndetse kinakorera hamwe, cyahaye isomo n'ubundi Idi Amin Dada ryamujyanye mu buhungiro. Aba rero bakomeza batanga ingero z'uburyo Tshisekedi n'ubundi ashobora kuba yaribagiye ko cyangwa se atazi neza ko hagati y'1990 n'1994 Mobutu yohereje ingabo mu Rwanda kurwanya ingabo nyine za FPR RPA nyine, dore ko izi ngabo zavuye kwa Mobutu zari zishe gufasha igisirikare cy'icyo gihe cya Habyarimana nyine, kandi bakaba bari bafite ibikoresho bigezweho, ariko ku ikubitiro igisirikare cya FPR inkotanyi cyese nyine gitsinda n'ubundi izi ngabo byihuse, ndetse ngo izi ngabo zita ziva mu gihugu cy'u Rwanda zisubira muri Kongo cyangwa se Zaire y'icyo gihe kubera gutinya isasu rya RPA. Ngo kuva rero kwa Mobutu Sese Seko kugeza kwa Felix Tshisekedi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi yagiye cyangwa se yahungabanyijwe n'imiyoborere idahwitse yaranzwe na ruswa ndetse n'icyene wabo,
ndetse ngo kuva Tshisekedi yayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cyabaye bimwe mu bihugu biyobowe nabi bidafite nyine imiyoborere myiza ndetse idakora neza, idatanga umusaruro, irangwa na ruswa, imyitwarire mibi ndetse no kwigwizaho umutungo. Kandi ngo Tshisekedi yananiwe n'ubundi gukemura ibibazo byose byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zari zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zigarure amahoro n'umutekano muri iki gihugu zagiye zaranenzwe cyane ndetse zinavanwa cyangwa se nizongererwa manda, ku buryo ibi byatumye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 2023 tayari zose zimara kuvayo kugira ngo kuko byari byasabwe nyine n'ubundi ko nta yindi manda zizongererwa. Kuva muri 2012 rero FARDC n'ubundi yananiwe gutsinsura ndetse no kurwanya no gutsinda burundu umutwe wa M23, ndetse nyuma yaho n'ubundi M23 yakomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye, nubwo nayo yaje gusenyuka, igice kimwe kigahungira muri Uganda ikindi kigahungira mu Rwanda. Ndetse twanakubwira ko kuri ubu FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo cyagiye kitabaza abafatanyabikorwa barimo imitwe itandukanye, barimo abacancuro, barimo n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo bagifashe guhangana n'umutwe wa M23, ariko n'ubundi bikaba byarananiranye. Uyu munsi rero hari kwibazwa se ni gute Tshisekedi arota kurwanya u Rwanda mu gihe kirenze imyaka 10 n'ubundi adashobora kurwanya no gutsinda umutwe umwe wigometse mu gihugu cye witwa M23. U Rwanda uyu munsi rushobora gufatwa nk'igihugu gito ugereranyije n'ubundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo mu bijyanye n'ubundi n'imbaraga za gisirikare ntaho bihuriye nk'uko byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye ndetse byagarutsweho n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye. Gusa none twakubwira ko ngo ubufatanye bwa Tshisekedi ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu kuba bagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, twakubwira ko ngo bizagira ingaruka mbi mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yagiye ishyiraho imvugo cyangwa se yagiye irangwa n'imvugo z'urwango ndetse n'ivangura, kubera ko nk'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo mu bwoko bw'abatutsi bakorerwa ibikorwa by'icarubozo ndetse n'ibikorwa byo kubahohotera. M23 ikavuga ko irwanira uburenganzira bwa bene wabo bavuga ikinyarwanda b'abakongomani biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero abasesenguzi ndetse n'iki kinyamakuru cya The Great Lakes Eye gisoza kivuga ko rwose gushotora u Rwanda no kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabikora rwose, ariko ngo kwaba ari ukwiyahura.